ibat doang kemana naik makun raya, makun raya memang. Ia tuh makun raya dalam sebuah penelitian dari Amerika Serikat. Ia tuh balik makun raya itu 10 kata-kata na fasulalan na sosiwan newe na pamatindro. Ia kunena kan na itu 10 natambay ko katulutuloy. Iya na to basta baran na mega makundra ko katulutuloy katutututo. Pamagay watun na iya pawatun na magasan na asto de na kanda bitus na po jamayan rahmatan na magampat ya salamanan na makundra ya amak ko bawan. Abaya to makundra ya na amak ko no. Jani bikala. Wajah mo to kubagay. Nah dia pagkaka na urunto makundra man na mapamulo mo to kaka matindro. Pokok nasa na to ni manan na rin natin na yung mutapakarabano. Anin cita dimulai. Pokok na ako paniro. Naro? Paripato nga matanra matojet itu makundra manan na matanra. Bene manan na ino po yung matanra. Asalamanibi timuna. Iya mawata manan na ito. Maka na sa maringang inaka. Iya. Pagkatongod niya makundra. Apa mula ito nene makwaro tapi alhamdulillah nana jamin rahmatillah sana bineta din ako baja sana dia lo sikol mapalaw natori mana na benemu magampa ajong berdiri alapan kertas di lampas di bawah lobe karen dia nona aja lo mapalaw natori mana na boy bakabanin dia sisa ngoki ni ku agak lo boleh suba ubaje jamin rahmatillah selesai ya itu kalau na kumagaga elakanya jamin rahmatillah subhanahu wa ta'ala aja lalu berdiri. Kau baca sangat dia memang cekon aku belemu. Mula patap pelima. Cakarupa lamu madangin nak makun raya. Coba-coba jauh ke rumah sakit. Ida perjuangan anak makun raya memana. Andra sarasana makun raya memana. Lemu-lemunan nyawana laki itu lugasai makun raya cakarupa na badangin aga jamain rahmatir Allah subhanahu wa ta'ala. Makun raya sana ulama tampu. Mau baga solina salona. Solina wajuna majuta. Tetap ada bukanya jauh ke jamain rahmatir Allah subhanahu wa ta'ala. Andra sarasana makun raya. Matin ramakun raya lengan-lengan bosoy titi sika ijamayan rahmatillah Allah. Melo si memana makun raya kalingan apa timurane? Melo si memana makun raya jamayan rahmatillah Allah. Siwali aja ko kiburwe, siwali ko lino jamayan rahmatillah. Namo basti na ranjana rumah sakit nak kamurumur itu. Oh, padina ko te. Oh, padina ko. Alta sana makun raya. Ang kani makun raya seru-seru batu matanang kalaki sojo itu imatole burongan tunggu. Loba manyaman lo ande cai ijo. Jamayan rahmatullah. Aja ketersinggung, kau tersinggung kini james kuramu mundang nggak? Jamayan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ceramah nikmati saja, nikmati saja. Betul, luar biasa. Karena aku kue. Tolibat diri mana dari makun raya maka dan lain sebagainya zaman rempaka dah. Mama ni jangan liwa pembali-bali nak. Tanggung jawab ni kuburan ni. Kemana ni? Bang ajar ini dia mesti suruh kubene. Namanya takut si cewek jadi aku tuh orang komunas bui malak na baik betul si cewek ayah ayah dinda jatuh jenida zaman mau apa pokok nanti ke suramu na muramena anak ko de pate apuy ikulalanya asalang ka pasana mako do tumatatatatato ang pelok iya kami bangsa ko mo aja masoli dari barang pundak ko po Jakarta ada apa yang ano nga nasugi mo natamay ko setang oy bo lanjut alhamdulillah masa makanan lolo sampai soli kena sempu itu Pak Desa agar na pikirin gina tapi tenaki bu yari di makun raya asal tak bersukumi baca tak jampa-jampangin naketa sukuma baca tak biara nata tulis sekaruban apa daki bahkan nabiakin naketa sabaraki bu maka dan nabita ko badi nigi makun raya matampu selama matampu malaikat nabungan latala memohonkan ampun atas segala kesalahan. Jadi anak Nabi sudah mengindo mafajib pada anak sila lo na jadi mafajib ko di besar-besar. Agar putih buran ya lalu nah kemudian aja mu modu ke makun raya aja mu
Kalau kau nak mau tu kau makun raya. Coba joko masae. Tudak. Ni dai maga mo dele na makun raya mabalanca ko masae. Si Ibang ewa babalu bale. Maka ni babalu bale. Rogi ka kasi ko yung ano do puno. Rogi ka. Aje tambi mana aje na. Akar patena. Nasa yo bale jaji ni 20 sa kuwala bale mo pa. Tabi ka to budget mo singkaw tambengan. Jok malika jero sa tambengan to ka coba ngemo edukasyo Perjuangan na makun raya. Liso na tabang ajay. Na naas si bolo, na batte si bolo, na tabas si bolo, na buro pikaju. Ada na gabunga manrek tanya. Ni gabunga manrek. Idi, ang kabatasesa napakasimahal buro. Pure manrek, na bulut si bane na biste perjuangan na makun raya. Aja mo makati ko makun raya. Maka na makaya makun raya wajar. Perempuan mempercantik untuk suaminya. Boleh. Makukuha na po tiburan neme. Sila na mo ba makun raya makukuha na kung gajitan 5 juta. Na ganda. Wajar. Yeriolo Rome, bega birencon na. Walay ko erenco edibatet. Aka, iya lisepa. Kara, iya. Koko na waktu di mana di? Kaya deong kadenco. Aka na, Yeriolo, ngaraya teman-teman Yeriolo panene po wag kaki. Pero sila ni ini teman Yeriolo padam itu matelo. Asal lapuran ni napakwe wehe. Napalampu, napanapatupu cete, napanapacuru, selesai. Ya makun raya. Maka na mesa to material. Nigi makun raya manibi cilla na yan to makun raya kati. Nigi makun raya malabat cilla na taliwal-liwal laban. Na cilla na yan to makun raya. Iba koja-koja. Jangan mata. Aja na mesti jelos dari bawah asang matu. Ito mak, why? Ay po. Makan mata nama aku jako aja. Riolo rame nak kata apa? Aku kuat. Malini bagarisi, malini bisnis dile, malini makan lumayan ya bu. Maka sir mati macaca. Walai ko natapik ko banyak rupiah bir aula natullah haram hukumnya bu. Karena motiburane aja modo. Terus yang terakhir untuk makun raya. Siapunin anaknya mapalau, dek nana maudu, dek nana mabedara pagkastigin. Oke. Pertama. Dinulu ko na masampaja 5 waktu. Yang kalinya ada lalaki. Jaga ya lemu na huli kuburan nilainya. Apa tadi dalam malam. Kada hulun dyan nanti bisa lampite surga kami na muhoji. Yang kalinya ada lalaki mo na aja na hindi ko parenta laki. Mado sama kun raya. Iya ko matandre sa adan na kulakay na. Jamayan rahmatullah. Kecuali ko mataru lakay mo. Desa na marigaga. Ito mo mataru na. Tema. Nawati saru-saru batu mata na makun raya ko lakay na. Kecuali kalau saru mata si Bula jadi pada Mercedes yang sana marigaga. Jamayan mata anggota kulo Mercedes. Jamayan anggota di Sidram. Siapa yang tidak kenal saya? Jamayan sombong. Jamayan rahmatan. Baka to nga makun raya. Aja kasi ako laday na alak. Aja laro ako na alak mo tapi sal ko ita buti makun raya malaki. Abatiran na mo malaki. Katungan niya makun rebe si kempa to aja ya rorubana kung ano ko'y laki na madari mas na ako ako ba sabi ato hunto ato ya jaro kung ano ko'y laki na maagi na kero ya di wis taro bu pagkasigi man nga ramlo rin mong alatala ako ba ako bu sadangkan na din yatong kapakero tiwin na ka na lasastaro jamay walay kumatong kami man yun tapi kami ito niya mapamulan na nitindok na tapi sana na matuwa mo na buti mako na magkasti magalalada magalalada mabasta na mabasalada onro na balimin namin nyawa mo gagro pa bali mo lolongan bali tati na bali magkasingin na biara-biara na magkasingin mangajay-mangajayin na tapi aja mo mangajay bangku ya rosinggit muno itu jamay na mata pamaga ko maga karatata ini bulan nele ko de ka kalamaru kumanda sa rasa yuba jamay pamaga lo si runtuk la maruba oy bo betul makanya akar ka di makanamo na bote bulan apa yung lopo na buran ni gana buran ni na buran ni nga
Aja bisa pak. Oh ini murah nih kan abuti murahnya. Murah nih nak. Murah nih. Oh iya. Oh alhamdulillah. Sinangi malas di mana pangantara oto yon na jangan pangantar. Si Sele si tamu Pak Wita ro. Ano mo yan nasamu di pawang kau tuh na amaya nasambut to na. Oh ternyata murah nih balik na. Alhamdulillah. Syukur ko na. Kasiakan na. Tas mangura ye elo motorya. Takala na mangura. Jamain rahmatan. Itulah memang kewajiban nak nafkah kepada istri. Yang itu sabaran na kung madododo ng lalaki ya jalan mo nila carita. Pamega to man lebih nga buwe man ka jele lagi istri. Mas madodo ng lalaki. Awi aja mo carita. Masa ngami ya konta carita katawe bu 70% padu pagi 25% lele carita. Ya, mungkin mapurana. Kan gusto pa ni Mandela da Pecho. Betul ni serius eh. Kan gusto. Ya ko pura ni Mandela da Pecho na de mo na madodo mo ba? La dagi sisang ni. Kono kay haje. Jamain rahmatan Allah ya narwaras di barengarangan nak mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terutama matuana buntinge dabare jenga dampo Pak dabare jenga dampo Bu ya aja tama bedara ko man ituta Pak magay di kalau marubah ki kota naman ituta ya ro bawan na kalinga na iki di lamo man itu aku to ni manan na ina matuwe amak ko bawan no mako mesa ko to matua mega nurat na patutulo ni manan na di tay bawan ni jamain rahmatan Allah subhanahu wa taala kapayar na idi di matuana buntinge dabare jenga dampo namuaga na mutawi Pak, namuaga na mutawi bu bisa liwa makara. Ay majaman itong mga elo na torya. Rituni miritang padiri yang kalinga. Hupu pa garewe stano ano ri garewe. Ye kon kalo manu ki jaman rahmat Allah melo bitum metre dale tak tajamin panonto ko mga latala pega to mapega sala jaman rahmat Allah subhanahu wa taala. Ya naro, wala si perengaran to demang pala mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk berdoa dan untuk kita semua yang hadir di tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah